Vosik ni pastor kepar ni tim Karbiang long atom pen eviction dia dim dudu koloni la pen khan bos dia du ya hoya long ka humri dama birta pherangke Bisnu lekhe pen birta na pali. Tim Karbiang long mate Karbiang long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang ke Japona tengsi MLA Dor Singh Longhang EM Amor Singh Tiso EM MAC atom bangso ka humri dama ho chatok du. Sonsi Prabjin Pen Border Preaching La Pen Tower Anparta Development Assigning Pon Proposi CEM Pen Pachini Aduntu High Court Pen Order Atengke Rui Trok Inghong Thapu Hukum Kipia Joksi Nonamat Eviction Asai Kedeng Inghong Ikna Kok La Pen Aronre Pen Hembet Kachikim Do Anapanta Eviction Mate Khale Echipusi Pachini Po Interstate border Nagaland aduya hoy lapen Karbiang long aduya hoy laso aduya hoy along Karbiang long Autonomous Council along le laso along le along aron re pen iduatum apane pen Karbiang long Autonomous Council pen pratim pen laso kapang sirjia pan laso lahaya dim long itum prabjin pen eviction jia pan lahaya dim long itum kapre asa yang dengki tinggi pan ni Karbiang long Autonomous Council pen bang pendak aron re pen itu abang pie tumban ken kuning kalau pendak hari building kami ni eviction ello ahina ello lapen ken non tame pining tame dak don pharo hinira don thong kera truck abang ko hemna sikin lilo lahai tumhani tumko eviction ji pu kecheng pu lo la sobra dalang tum sini lo amala da kedo tumana da ke tamla da di ko la sinon bang ken tum Karbiang long Autonomous Council pen dak angton so fencing gi pia pansin dak banduwal ki kimje pansin tem la pen ke dak natural boundary do langroi do plus so langroi long ban itu Karbiang long Autonomous Council pen border pici water resource department pen claim ponje pansin society claim pon la pen ke dak Karbiang long Autonomous Council long revenue ke long dia patha dak gudam thip etana son itu ikimje panin itu dak isi pon lo society tianda bang tapi nang paran tami forest department benda heng prangki ko dia phan Karbiang long Autonomous Council benda sidang do border itu rasa protection di telekom asosayang desi kira lapen kedak high court case ki pido high court case ki pita menitum langgar lo Karbiang long Autonomous Council bet lang pen silada bangke Karbiang long Autonomous Council long thangta pen approval abe pin pen Karbiang long Autonomous Council pen langsung thang alu abe pin pen silang dak kota pin tiket kota bolai lo lahai pen ma high court itu phanang pulo honorable high court judge pen na pulo je dake hikiru trokang mo laso documents na produce lo laso pen silang final verdict asla so teng men du Karbiang long Autonomous Council pen nami lahai pen paperwork semkha itu siapa kapan itu dak pikir di telepon lasi aron re pen kedua tum tha keda ke prabjin pen dak pun itu me pen di telepon di